bago ichanira kegima na kwanya obo tukigokorwa eri okumanya oyo imugetie egosoyo korete egekorekyo Jebano igoro twatarete nari tukorigima twajete kama bakekonda tugakora tukabongorera bituma tugakora tukena na gwete tukara twirana agacha agaikagaiga era kananda akagenda tukaja twensi bona tukikisa 11 jamara goba agacha tukaliranchi tosapa tukakora tukarangira tukakora njenga batangana liukina kaina mabana ndekana nankachankanywa noare ile nyomba gaiga munahara ile kumuboni nkoruga turaka kana ndulikoruga ikara kana ndulikoruga kino mutagaso akarara ngaswa ngasikere jombe nera gasikere jombe akanta binye nanyo ukoruga enyanya nera inge nyomba ngumune kina kwa rusinyanya nganchi atinda abo nyanya irigibija bona ngo jikorige nyanya ile kambora nchenga swa tukarara kino muntakara tukasikere chimbuli amangana ya kaera igo paka bona limambi na nabo kasa 11 nje nayi moka muleka wedane nayi tukuboka saa 11 naso achikoni narosira abana banecha nakora kena nakorire namungina naro nteretia mere chipainti bere nere namuirera naira nagoja muna naira nire gote ningali gwake resimi naki muna nyabutonga yare komutenya butaka kinche no namutiga nyomba gaiga timo tiga tiane no are nyomba saa 11 no are ngigagi nando mboli simi nde yachire na kimono ngokaraiga igo bwakire bono mambia kuto abokire to kwebanga tosoke nkonyore riboti nga inchu muntu naro itire gaiga roche yagera nacha no mongina no yondangeria togoja tani nanyora umuntu narinsi naro nanyora ngatimo manyeti nanyora ngegintu kiro no kumanyia serikali nakiro mu assistant chibwe simi na chibu naro na amanyi umuntu naro itirense gaiga obikiro ndi buna yaikire gabuna serikali yachire n'abantu n'abajiri bamutambuire Ekyo nege kore kyo goichane kegima tokoro ngora ya bene gochiase amate ya nyagusira togosko bosionigo abasaye kora sensemo ya daraja moja na boigo para ya jogo baba bako boka baba korora ambientambe magega yogo tagorirwa ebibanda ebyo bako korora obonchire bwabo bokwerigeria engeria ya keraritko anene sensemo chigari chigosiberu yesemeyo ya daraja moja nigo babere bakorwa okwemurungania kwabo askire batero na sayo no bakwenyorera engere korwa asabange babatere buna nigo bakonyora engere ya kerengo yensikima nako ngikeria egetamukire kyaskeria baburire serikali ya county ya Kisii oswagati nako bakonya elio babe bakogendereria no bunchurire bwabo Nimekuwa nikifanya hapa car wash. So leo asubuhi tumeamka kawaida kufungua kazi. Na vile mnaona ni hivi tu kuko tumeamka tu abruptly. Wamekuja wakasema wanafaa kubomoa car wash. Sasa swali ni moja. Asa kijana kama mimi mnifaka timbo atigende yonse. Abande mbortora basaba ketubwata baka bana to korigeri. Ngai bono lerenga kimwa ngai ngonyoro mugati ngai kote yo mwanon. Nimeamka leo asubuhi nimekuja kazi as usual. So kufika napata watu washaanza kubomoa. So nimeshangaa like ikibomolewa sisi kama vijana tunaenda wapi? Kwa tunaambiwa kazi iko. So hii ndio kazi tumekuwa tukijitegemea. Bono enjera bacha ntuwe bangete bacha lioka. Bono kereke bachira ko leme pale batosaririe gasia. Ndubu atibo be gasia korwa se nje ito ya Kenya. Lakini ekereke bachire bakitumeke karokyo korosie para. Egere tonyora mabaga yegasi. Mimi niko kazi. Sasa hata notice hata hatujui. Tumeona tu watu wameanza kubomoa from nowhere. Tokorigereria mangana rengete oboremi nigo igati abaremi bekemerie cha ekorwa safe factory ya Nyansionge yo gutoka imeye county ya Nyamira ababa boririe aba director bo baba bako chorwa bwanko igaso bochori bwabo gokorekana kubaikiraneria chira chiabo echwa bako bariera chinga chich campaign bagokwana magega yaba director bakorwa zone chonsi gotiani wa ritkuria lero na gochaka emere mubene nigo baba koria eira yo kwenekya bunango chewere koleta magendro ase chief factory echo anana soko ene kiabuna amabaga yemiro mabere gagutoka mondanse abasaye kwene kiabuna engere yaberege komento guse anene bonus asebo igo bagania bali baba kobuwa kubwatrana elio kwene kiabuna magendero aberega korokana ase factory echo aba director toko basaba mutubwa na mwariete chira mokorega ase miaka 3 igaba bali mibaminto ituke na botwa bana mogoko monene ane nyasaye twarore ko boko kwaye ese ngincho nanya baminyokigwa nyasaye nanche kine kikyara
abaremi teko bamogoko mono una yarenge buya mono tiganya saba senie nande tiganya saba bwatisia semiaka yetatu igonda atebe nga egento bono tutaite nambe yemo abadirector bachigotokorera nambe yemo umusara buna batomente toka ba 24 tiga bayore no entusara sina tano namba kabere eponasi yo mwaka oyo tigebe no ene siringi ya musini ngo baba gokora mangana yo pinsani bateria nyasaba konye baturise chinkoro babwata na magoko na babwata nete emeremo yeito egenderere abadirector baito abamintomba kwane gore ikibesa tonya ko batokomenda ekiagera emereme gokora umugondo na emekon oitera so monto ko contract yago kora emeremo te holiday wamenya konya nando ikiro botuko cha ya tapimiri omonto yo chandeka ani chikiro cha mubora ambikora murigie na bara beta cha mugondo acha go konye bori mirugo bono to ko request go cha service ito bacha ke kigali chiche mapema ekero kigali kiachire mapema egere kia Rusia echa yeita sechi engisenda chito yarenda yaja kupimuga iga yento kende abana baito tobwata basomete skuru abana baito bakoriti skuru bale kinyomba batabwati nane mbere muna Kenya yabere na corrupt yerembe Oyo mawabwa ba director bekiama kia United Democratic Alliance Charles Chwea Matoke ni gabere ga kumwakiro murai wense Dr. William Samuel Ruto ngambia muno asegeta mkiro kia yo kubarusia bisi aba waziri korwa serikali ya Kenya kwanza ukwana chinga kekira naso muyagabwa matanga imeye bunge ya kitutu cha Chen North nigo boigo Chwea bere ga kumugania Ruto kwene kia bunango babwatiraniare abantu korwa seliro baria gusi chinga kia rabega kubachora aba waziri aba ya serikali ya I wish to pass this message to His Excellency the President William Samoei Ruto. Your Excellency, Kenya is a sovereign state. We are happy that you have embraced dialogue. We are happy that the young generation, the Gen Zs, have spoken, and they have spoken with finality. Your Excellency, you have embraced all leaders and you have called them to the table. Personally, I have served in the military, and I know that war is not the path to go. That peace in a country is the most important thing that you can have in any country. I have served in the military and I've been to Afghanistan where I have seen where countries have fallen down because of war, lack of peace. Let us talk together. Let us sit down. Your Excellency will dissolve your cabinet and I know you are going to do more. As the people of Kenya, you are given the mandate and we pray for you, Your Excellency. And I know that as a man of God, you need to have better intellectual freedom and impeccable sagacity, and you should not succumb from pressures from any diabolical quarters. Your Excellency, now that you are going to reconstitute government and you are going to have a new cabinet in place, we wish that you look at the following attributes in the leaders that you are going to pick. Your Excellency, we need leaders who are loyal to the people of Kenya and to the Constitution of Kenya. We need leaders who are going to give their duty and serve the people of Kenya. We need leaders who are going to respect our constitution and our institutions that have been put in place in the Republic of Kenya, Your Excellency. Your Excellency, we need people of integrity, people who will know that these are public resources and they need to be utilized the right way that they need to be used. Your Excellency, lastly, we know that you are a person of selfless service, and we wish to categorically state that even as the Gen Zs have spoken, that this is a new trend that will continue going forward into the generations to come. Omawakili Philemon Murara piemi nigo airokboke getamkiro kiabasae yogokora okorobekana ekiatere na nigo kieira maunchirero gokorekana anene okobutwa kwa ba waziri korwa serikali ya Kenya kwanza usangane getaseni kiandizi TV ni garuro kubore gocha sabasae usanga ebirengerero byabo kubwatikana nari yabaganete baganete abeka gokorekana ase serikali ya piemi nigo chinga kecho abakago tuterare omurobero bogokora chingwana na kugania babwatani korwa sensemeri kwa mereria serikali gotae swanani ase omurobero yo ase boigakora sokuboria aba senata kubwatirana na MCA asoko ine kia magendro anene ase county ya Kisii. Ase amandamano aya agency tigande wenga bakore gasingia baretire ngane yaretire amabadiliko ayagendererete bagotebe president yegende batebe ne president yekwenda deputy etigare gosembonsi bakoenda
bakoenda bonsi parliament nero nkoendere gosi parliament yetigare egere speaker etenenere yake tutaraenda obochori egotenenera ake IPC commissioners, they are very crucial in a general election. Onye taraba constituted, how do we proceed? Omugako itoraira otereriri yake ari guwanja asuke nyuma eserikali yerorore ekore buna egotebigwa. Omugako itoraira otereriri yake ari guwanja asuke nyuma eserikali yerorore ekore buna egotebigwa. Egere tutuwara opposition egochigo check na oversight na go challenge eserikali na oversight yeranyarikane ekera aba MCA na senator bari amone governor, because oversight igebwanete gokorwa ase serikali tekonyarikana igo tigakera abantu bakore gasi yabo omo senator babwaterane kapisa n'aba MCA baumerana no senator enda no ane county assembly ekera bwateribaga babange emipange yamo. Boigonigo egatia monchirire kurasechire ya mugonga babere bawe sokya na kwerere gatia makongwa ibawetera asechire yo kuberera barabuo kwira na magega asamangana iyo bonchirire anigo batere buna okobura kuburendia sensemiyo ogo ichirira na kwe ube na boigo echire tali engia na byo mono byabere bikubaira na magega askire barurese okobore otya serikali ya county na baraibonsi oswagati na kubakonya eri okwenekia buna banyorere chinga kinyororo cyo kwerigeria engere yabo. And insulate the country from as amandamano aya agency tigande wenga bakore gasingia baretire ngane yaretire amabadiliko ayagendererete. Gavana wetu hii soko ya Mugonga hivi karibuni tumekuwa na changamoto nyingi sana katika usalama. Watu wetu wamepigwa risasi, police station hakuna, na ni soko kubwa. Ukiangalia pale Itumbe kuna station, ukiangalia pale Magena kuna police station, ukienda pale Magenje kuna police station ama kuna police post, lakini Mugonga ni soko kubwa. Tunahitaji na tunaomba kupitia serikali yetu kuu na pia ya county tupate police station. Kuna shida ya uchafu hapa Mugonga ambao ukiangalia pale chini kuna compost. Mheshimiwa ametuelekeza vizuri ambaye ni MCA wetu kwamba hivi karibuni Simba Arati Paul ambaye ni governor wetu mpendo, tunampenda, ataweza kutafuta njia ya kutoa hii uchafu na iweze kuwa recycled pale Kisii. Tunaomba iharakishwe kwa sababu mvua ikianza italeta shida na watu wetu watakuwa wagonjwa. Hii soko yetu ikifunguliwa, tunaomba MCA wetu hapa kupitia mitandao na kupitia kila mahali aweze kuajiri vijana nao wapate kazi ambaye ni ajira, kama vile hii soko yetu ya Kiango itafunguliwa na imeshajengwa, imeisha kupitia serikali yetu ya county na kuu. Pia vijana wapate kazi ya revenue ama hii kazi ya enforcement. Gavana wetu hii soko ya Mugonga hivi karibuni tumekuwa na changamoto nyingi sana katika usalama. Mwancho muri bono roboti ona rotre tomero bwa maye chinsa ikomya senchira yobwenge kurenda sengencho umuraigwese Dr. William Samuel Ruto chakirengwa na ebene yoko kwanera abananchi korwa senyomba y'uburayi ya State House ne tokoire yemo ase yemo ikachinsa mecho erio tobeto kweguna nara ya yabwate go kwanera abananchi tomerane asamange gose mumirane Vincent Onyancha ke koragense mo nabigo chinsa isatere terane Ebalino Sero lina musenere tobwatira na sense mu imanyerero nabigo Sara Mumanyi rene kyachipicha nerio gityawe kere Cabinet Secretaries and Attorney General. Ministry of Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Ministry of Dr. Deborah Mulongo Baraza. Ministry of Lands, Public Housing and Urban Development, Alice Wahome. Ministry of Education, Julius Migosi Ogamba. Ministry of Defense, Aden Bare Duale.
Ministry of Agriculture and Livestock Development, Dr. Andrew Muhia Karanja. Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, Roslinda Soipan Tuya. Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, Eric Muridhi Muga. Ministry of Roads and Transport, Davis Chirchir.